Adlaw gagayam na bara kablaaw pare titunggal may sa itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kay manan dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Kadagiti sana makamamosyak ni JENA ALMOITE ang mga kakamakas Manang Bianang kanto original nga kindrama iti BIAG ti Tao at drama. Salamat iti suporta. Manipod man kanikab sat aning saan napudno nagan tinta i drama ngabsakbay na hello pay kada Angela Talana, Dexter Lampa, Susan Despecan Marites Rasote. Kastimanti ko na ni kabsat aning. Dir Manang Bianang, kinababaunen idi ti trabaho. Ngam awan nagbayagak kadakwada tangamin adda paglaingak adida magustuhan. Katnon niya day tapaglaingak iso ti binsa-binsaak nga istoryaan kan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyaman nak, madam. Si kakit dimot. Dinak man awagan iti madam. Nana Bella, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta na, kunam kanya, kwan. Kat alaa, no kasta ti kayat mo, Nana Bella. Kat anya nga iti trabaho dito balay yun, Nana. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang daramidam dito balay. Ala nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidam dito balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay ajak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun kunadala ang tikas jay, tapno saan amadlaw? Saan amadlaw, te? Saan amadlaw asin ni kugandala ang di anak na? Aniya? Tila sasawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo, anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dala ang dadya babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya? Bye-bye am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay Allah! Nalipatak mo tay lutlutwag. Ay naksatang! Inton maminsan, aneng. Bantaya man ay magtilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paisong. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nana Bella ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tinutlutuam. Ngala, agawam tagluto tamabisina kon. Adamot tang sitday ta ala kay prim. Kunamutlan asino akabaknangan magsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sermon kada tao. Ayan ni aning bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablaba nga mawamit. Sursuran damat na siya babaunen. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wang nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto, kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto.
nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunen ti kasta. Di tanto pa'y rumwar di ti balay mapan makichismis. Ang isumutan inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay. Diyak kayat ti kas diyang aramiden na. Nanabela, anya ngay, di husto di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang saan da nga kasal. Aniya, nakadamagamot iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung adda ijay abroad ti asawa na, ngam kinapudno na katawan. Nga katawan pakibyangan tayo ditan Biag da dayta, aning. Narigat ti makibyang itipada a tao. Masurunak lang aming ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmit nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmut agmulmulaga takla dito Nukas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV, wano saan nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti tattao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagi jay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaang tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning? Wan ko naklangarudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kanada pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Minsan na si putak nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunen da kayaw. Nay, aldawaw, panagluluto man Ay sus, un nga agpaysaw. Sige, agawid akong tainak aglutong. Taamangan lupang uren dakdagiti amok numaladawak ngaglutaw. Sige mapanakong, inton maminsan manang. Nakaring kan bela. Nay, bigat mo't gaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya dayta. Ada insenti ka ruba a video ni aning. Nag-chismis iti store. Anya video ngay. Ito yan, uyam. Mabit lang ta i-play ko. Nagsasadot da ba ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kan adda pa'y kat sadsadot da nga digos Di da pa'y agtututbras. Naminsan na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunen da kaya. Makitam ti kasta nga aramid ti babaunen ta. Nakalas. Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikod ta. Adita mo. Naimbaga, tada ng video kankwana. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nagawid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag nga awit mo. Apay, bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da Nanabela. Apay. Alaman siguro mading inaramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagak la kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din.
Makita, di inaramid mo man ti jak kayat. Apayaya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo nga chismis. Nasayat ayat ti kasta. Inka chismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mat chismisan ida. Awan mo't madingar aramidak tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis istorya iti pada tao. Isungarod nga dangiwa tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san, wano namnamin doa anaiso kay ti kasta. Namin adawn. Sa apay ti madiken ka, naynayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No didak kayat saan lang. Ado ti pag-applyan na sa bali dita. Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidak. Agpakpakatutuo aklaang. Nukas na, pimanawan di katulong yo, Sabel. Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ngam saan mo ti kunak. Ang mga numasikugan day jangay, iso ang nagikatan. Kahit, kasanaw, mga laka iti sabali ababaunen niya. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin, Sabel. Alaan na kung, tasya akong ti sweldo ang ababaunen niyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Kun, agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ngam pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta aning. Kahit inawat da ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Isungarod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang mau. Sana kumkumpurbay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan kada tayo ti kasta. Ramen ti BIAG ti ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpet nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Si kangay, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home servisak iti body massage. Ha? Kastaya, ay sanan, tawan mo't nasakit iti bagik. Malah urayik nga rod idan asumangpet, tani, adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaunen daklaang dito eh. Sana balin, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukas na, kanayon nga umayday di abakit dito'y balayo, Sabel? Wen aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, agdalo si ti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adda nadlaw ko iti day di abakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay na mat. Tanapintas ti pamagina. Adamot sarsarampiting day di abakit. Madlaw siya. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Baybay amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimpla neng. Kaya may sanak nga gapkape. Ay,
Kastaya, si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanyak. Ay, kastaya, mala, inumak nga rudan da ito. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rud? Si kangay, di ka pa'y maturag. Madamdamaak pa maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, aga po kano di takaruba. Iso ako na magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas dao mo dayton. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga damampang na. Isus, pudnon sa ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimod a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakbakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nun ni ampang tinagaray. Kanayon iji balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayo. Ayun sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanaki kay Isabel? Kan, di ka agatap, iti ka na yun ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbag asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Ah, mabalin ka di aning? Di mo padaksen dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilusa, Isabel? Nasingpet ka nga minunay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangul-ul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naing face. Nakaturugan ni Isabel nga asawa na. Uray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargaryan ni Eric. Magargaring tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, adaitan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ah? Ne? Apay Eric? Apay akas lakaungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kanina nakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ah? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumanaw kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan miya kasapulan ti Chismosa BABAUNEN? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, aneng. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti may darong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglayang ka ngamin agpadakas iti para mataaw. Nangalaam ngamin iti karbangam amang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti may darom. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi Marang isanod dati darumdaken ka. Isabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanod yu kuman at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da kuma. No kasta,
Amin namon, tinagbasulam? Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Dida kun idarom, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagan pa'y kano adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagsweldom, sana ya? Wen, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da kuma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Dida kun idarom. Tumakder ka. Ala, ikanda ka iti may sapay agundaway mong agbalbaliw. Isarod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. Ha? Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy minti darom. Ay, sige. Mayata kun, Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Wan tatang, jakon aramidan ti kasyay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun ti nagaplayak. Ngam awan apulos ti nangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da ang mga lakin ka. Tabang ano aramidem at kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano da ito yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas na tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw kat liniklik akon timapan makis istorya kadagiti agdudupong at tao tapno saan ka masulisog ngagchismis. Kat kasi na iniinot mo tanay kat kuti kasta nga aramid ko. Kat ita adan pagtagilakwan mi itinatnatang iti sango ti balay mi kat isun ti pagbiagan mi iti amak. Alakastan tigayim mo aning. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayimyo JENA ALMOITE. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.